muri Burkina Faso Kapiteni Ibrahim Traoré uyobora inzibacyuho y'iki gihugu kuva mu kwezi kwa 9 mu 2022 ubwo yakuragaho ubutegetsi bwa Lieutenant Colonel Paul Henri Sandaogo Damiba yafashe icyemezo cyo kwiyongeza imyaka 5 y'inzibacyuho. Ni icyemezo cyafatiwe mu biganiro byahuje abarimo bahagarariye igisirikare n'izindi nzego z'umutekano, abo muri société civile ndetse n'abo mu nteko ishinga amategeko y'inzibacyuho y'iki gihugu. Colonel Moussa Diallo uyoboye itsinda rya komite yateguye ibiganiro ati igihe cy'inzibacyuho kizarangira mu mezi 60 azabarwa guhera ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa 7 2024. Amakuru avuga ko bamwe mu bitabiriye ibi biganiro bari banze ko Kapiteni Traoré yongezwa imyaka 5 y'ubuyobozi. Bifuzaga ko haba amatora mu gihe cya vuba kugira ngo iki gihugu kiyoborwe n'umusivile nk'uko byahoze mbere ya Kapiteni Traoré n'uwo yasimbuye Lieutenant Colonel Sandaogo. Ariko ntabwo byakunze. Ubwo abasirikare bayobowe na Kapiteni Traoré bakuragaho ubutegetsi bwa Lieutenant Colonel Sandaogo, bari basezeranije abaturage ko biteguye gukuraho ibibangamiye umutekano w'igihugu birimo ibikorwa by'iterabwoba by'imitwe ishamikiye kuri Islam. Gusa kugeza ubu muri Burkina Faso haracyari ubwiganze bw'ibikorwa by'iterabwoba kubera ko iyi mitwe ikigenzura igice kinini cy'igihugu. Kapiteni Traoré yafashe icyemezo cyo kwitabaza Uburusiya kugira ngo buzamufashe guhashya imitwe. Ubutegetsi bw'inzibacyuho bwa Burkina Faso bwari bwarasezeranije abaturage ko muri Nyakanga mu 2024 hazaba amatora y'umukuru w'igihugu n'abagize inteko ishinga amategeko. Muri iki gihe cy'imyaka itageze kuri 2 Kapiteni Traoré amaze ku butegetsi yaramenyekanye hose ku isi. Bamwe bati ni Thomas Sankara mushya, abo mu burengerazuba bw'isi ndetse na bamwe mu basesenguzi mu bya politike bo bati ni umwana utazi ibyo arimo, batafata ibyemezo bihubukiwe bishobora kuzagira ingaruka zikomeye. Ku cyumweru ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa 10 mu 2022 nibwo benshi twumvise ku nshuro ya mbere ndetse twanabonye kuri televiziyo bwa mbere Kapiteni Traoré Ibrahim. Ku mateleviziyo y'isi yose nibwo abantu babonye itsinda ry'abasirikare biganjemo bambaye imyambaro ihisha amasura yabo, ariko benshi b'abajene batangaza ko bahiritse ubutegetsi bwa Lieutenant Colonel Paul Henri Sandaogo Damiba. Uyu nawe mu mezi 8 yarashize nibwo yari yagiye ku butegetsi ahiritse umusivile Roch Marc Christian Kaboré. Mu bagabo bambaye imyambaro ya gisirikare bigaragara ko iremereye bagaragaye kuri televiziyo bafite amasura afunze, harimo umwe ubona ufite isura y'abantu bakiri bato, Kapiteni Ibrahim Traoré. Uyu niwe wavuzwe ko ari ubaye umuntu ukomeye kuruta abandi bose muri Burkina Faso. Mu magambo ye mu kwemereza inshingano yabwiye abaturage b'igihugu cye ati intego twari twiyemeje tugitangira gahunda yo guhindura ibintu. Ubwo ahubwo yavugaga guhirika ubutegetsi bwa gisivile. Ati iyo ntego yagambaniwe n'umuyobozi wacu ari we Lieutenant Colonel Henri Damiba. Ati kuzahara k'umutekano niyo mpamvu y'iki gikorwa cyacu. Mbere y'iki gihe abantu benshi barimo n'abanya Burkina Faso ntabwo bari bazi uyu mugabo. Uyu musirikari ugiye kumara indi myaka 5 ku gasongero ka Burkina Faso ni muntu ki? Ni umusirikare umenyereye intambara wagiye buhoro buhora nenga ubutegetsi bw'uwo yahiritse, avuga ko yashyizeho ingamba zidatanga umusaruro mu kurwanya imitwe ya Islamic State na Al-Qaeda. Traoré mbere yuko ku izina rye hiyongeraho Kapiteni yari umusore wize ibirebana n'ubutaka n'imiterere y'isi ibizwi nka geology. Yabyize muri kaminuza ya Ouagadougou. Mu 2009 nibwo yagiye mu gisirikare. Iki gihe Burkina Faso yari cyorwa na Blaise Compaoré mbere yuko ashushubikanwa akirukanwa ku butegetsi no mu gihugu na rubanda. Ni mu 2014 Ibrahim Traoré akimara kwinjira mu gisirikare nk'umusirikare muto yakurikiye amasomo y'abasirikare kabuhariwe cyangwa se abakomando ahitwa Po mu Bufaransa. Aya masomo yanayafashe muri Maroc. Ntabwo yatinze kuzamuka mu nzego za gisirikare. Yabaye mu mitwe y'ingabo itandukanye irwana intambara mu burasirazuba n'amajyaruguru ya Burkina Faso. Ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa mbere mu 2022 Traoré yari mu itsinda ry'abasirikare ryiyise iryo gukunda igihugu no gusubiza ibintu ku murongo ryahiritse ubutegetsi bwa Roch Marc Christian Kaboré. Kapiteni Traoré umusirikare w'imyaka 36 y'amavuko uyu munsi, iki gihe yari agifite imyaka 34
yahise azamurwa na Lieutenant Colonel Damiba wari uyoboye iyi kudeta, amugira umuyobozi w'itsinda ry'abasirikare barwanira ku butaka bahitwa Kaya mu majyaruguru y'igihugu, agace kari karigaruriwe n'imitwe y'iterabwoba. Damiba ntabwo yari azi ko uyu musore muto yari azamuye ari we wari ugiye kumuhirika mu mezi 8 yari agiye gukurikiraho. Aho mu mashyamba yo mu majyaruguru y'igihugu, uyu musore muto niho yatangiriye kwinuba, yinubira uburyo ibikorwa byo kurwanya abaterabwoba byakorwaga. Yanengaga cyane uburyo ibikorwa byo kurwanya iterabwoba ntacyo byageragaho, kandi byose biturutse ku mitegurire mibi y'abayobozi n'uburyo abasirikare batahabwaga ibikenewe byose. Yaravugaga ati intambara turwana ni ya Burkina Faso. Ati kugira ngo wumve uru rugamba birasaba kwinjira mu mibereho ya Burkina Faso. Ati jye n'abasore banjye ducunga umutekano mu mashyamba yo mu majyaruguru y'igihugu. Ati n'ibikoresho bike dukenera ntabwo tubihabwa. Yaravuga ati tekereza iyo uri umusirikare uyoboye abandi basirikare ukagera mu byaro byaho ukorera ugasanga mu mashyamba amababi y'ibiti byaho yose ntayakiriho kubera ko abaturage bashonje kugera ku rwego barya amababi y'ibiti. Ibi byamuteraga uburakari bukomeye, akabona ko icyatumye bahirika ubutegetsi bwa gisivile kitakemutse. Uyu ni umusirikare wo ku rugamba wamaze igihe kinini cye cyo kuba umusirikare mu mashyamba. Abasirikare ayobora bamwita IT Ibrahim Traoré. Uyu munsi ni perezida w'inzibacyuho wa Burkina Faso, ariko we avuga ko atigeze yifuza kuyobora iki gihugu. Aravuga ati ntabwo ari igihe wafashe icyemezo cyo kuyobora Burkina Faso. Ati bagenzi banjye nibo bampisemo. Avuga ko mbere gato y'ihirikwa ry'ubutegetsi bwo bahoze bafatanyije Lieutenant Colonel Paul Henri Sandaogo Damiba, ngo yarabibonaga cyane ko ibintu bitari bimeze neza kandi bitaragendaga byose yarabimubwiraga. Ati navuye mu ishyamba aho nabaga mu majyaruguru y'igihugu njya mu murwa mukuru wa Gadugu, mpamara ibyumweru 3 nganira nawe ariko ntacyo byatanze. Akimara kujya ku butegetsi, ikintu yavugaga nuko yashakaga ko ubutegetsi bw'inzibacyuho burangira vuba. Yavuga ko ibintu byose bigomba kwihutishwa kubera ko ibintu byose mu gihugu cye byari ku rutonde rw'ibyihutirwa. Yategetse buri muntu wese wakoraga mu nzego z'ubutegetsi gukora ibyo ashinzwe ku muvuduko munini cyane, bakirinda inzira ndende ubusanzwe zinyurwamo n'abakora mu biro, inzira zidafite icyo zimaze usibye gutinza iterambere ry'igihugu no gukemura ibibazo bisubiza igihugu inyuma. Yavuga ko aje ku butegetsi ngo yihutishe ibintu byari byaradindiye, ko ataraje kuguma ku butegetsi. Benshi bakimubona baramukunze cyane. Umusore muto w'imyaka 34 uvuga imbwirwaruhame zityaye. Umusore buri gihe ugaragara mu myambaro ya gisirikare bigaragara ko ari y'urugamba, kubera ko kenshi aba yambaye umwambaro ukingira amasasu. Ntabwo kuri internet hari amafoto ye menshi yambaye imyambaro ya gisivile, kandi ntabwo ari benshi babonye inseko ye. Ibi byose nibyo byatumye benshi bamwita Thomas Sankara mushya. Captain Traoré yavutse mu 1988. Atangira amashuri ye i Bondokui, mu mujyi wo mu burengerazuba bw'igihugu mu ntara ya Muhun. Nyuma yagiye mu mujyi wa kabiri w'igihugu Bobo Dioulasso, agiye kwiga amashuri yisumbuye. Mu mashuri yisumbuye Traoré yarazwi nk'umusore ucecetse ariko w'umuhanga cyane. Ishyirahamwe ry'abanyeshuri b'Abayisilamu ryo muri Burkina Faso naryo rivuga ko Traoré yari umusore muto utuje cyane. Ni ishyirahamwe ryitwa AMB. Mu 2006 yagiye kwiga muri kaminuza yitiriwe Joseph Kizerbo mu murwa mukuru wa Gadugu, aho yarangije afite amanota y'ikirenga. Umusore yari umuhanga cyane. Mu 2009 yinjiye mu gisirikare, maze yashize imyaka 2 ahita azamurwa bwa mbere mu ntera. Yakoze kandi amahugurwa yo kurashisha intwaro za muzinga muri Maroc. Nyuma yahise yoherezwa mu ngabo zirashisha intwaro ziremereye mu karere ka Kaya. Mu 2014 yahawe ipeti rya lieutenant. Nyuma uyu musirikari yagiye mu ngabo za l'ONU zari mu butumwa bw'amahoro muri Mali zizwi nka MINUSMA. Yavuzwe kandi mu ngabo zagaragaje ubutwari mu gihe cy'igitero gikomeye cy'inyeshyamba mu karere ka Timbuktu mu 2018. Mu 2019 Traoré yarwanye mu gitero cyiswe Otapuanu.
ni igitero cyamaze amezi 7 mu burasirazuba bwa Burkina Faso. Yarwanye kandi mu bitero byinshi byo mu majyaruguru y'iki gihugu. Mu 2020 nibwo yahawe ipeti rya kapiteni. Nyuma y'umwaka umwe agiye ku butegetsi, Kapiteni Ibrahim Traoré yahise ahagarika imikoranire igihugu cye cyari gifitanye n'Ubufaransa, by'umwihariko mu bya gisirikare. Mu kwezi kwa mbere mu 2023 nibwo leta ya Burkina Faso yahaye ukwezi kumwe abasirikare 400 b'Ubufaransa bari muri iki gihugu, ndetse itangaza ko ishesha amasezerano yose yari ifitanye n'Ubufaransa mu bya gisirikare. Iki gihe umuvugizi wa guverinoma ya Burkina Faso Jean-Emmanuel Ouedraogo yatangaje ko icyo badashaka ari ingabo z'Ubufaransa muri Burkina Faso, ariko ko biteguye gukomeza kubana n'Ubufaransa mu bya diplomasi. Izi ngabo z'Ubufaransa zari zarageze muri icyo gihugu hashingiwe ku masezerano ibihugu byombi byari byaragiranye mu 2018. Ubwo ubutegetsi bwahirikwaga muri Burkina Faso, mu murwa mukuru wa Gadugu, bamwe mu bajene bigaragambije bafite amabendera y'Uburusiya. Ibi byashimangiye byari bimaze iminsi bihwihwiswa binatangazwa n'inzego z'ubutasi z'Uburayi na Amerika zemezaga ko Uburusiya bwinjiye muri Burkina Faso. Abarwanyi b'abacanshuro b'Abarusiya bo mu mutwe witwa Wagner iki gihe byemezwaga ko bamaze igihe kinini bakorana na Burkina Faso, ndetse ko banagize uruhare rukomeye mu ihirikwa ry'ubutegetsi ndetse n'ishyirwa ku butegetsi rya Kapiteni Traoré. Kapiteni Traoré yongeye kwishimirwa cyane n'Abanyafurika n'abandi batuye isi mu kwezi kwa 7 k'umwaka wa 2023, ubwo abakuru b'ibihugu na za guverinoma za Afurika bahuriraga mu Burusiya mu nama ihuza iki gihugu n'umugabane wa Afurika. Umusore muto Kapiteni Traoré iki yari afite imyaka 35 y'amavuko, yavuze imbwirwaruhame isa n'ihagasopa ibihugu by'Uburayi na Amerika mu birebana no kwivanga mu mitegekere ya Afurika. Yari imbwirwaruhame kandi nenga bamwe mu bategetsi ba Afurika ku mikoranire yabo n'Uburayi na Amerika, ariko kandi gashimagiza Uburusiya kubwo imikoranire myiza burimo kubaka muri Afurika. Iki gihe yanavuze ko Uburusiya ari inshuti bukaba n'umuvandimwe wa Afurika. Dore amwe mu magambo yaragize iyo mbwirwaruhame. Yaragize ati hari ibibazo byinshi twibaza kandi bitubangamiye muri Afurika. Birakwiye ko tubivugira hano hagati yacu kandi n'Uburusiya bukabyumva, kubera ko Uburusiya nabwo buri mu muryango wacu kandi n'umuvandimwe wacu. Uburusiya nabwo ni umuryango wa Afurika kubera ko nabwo bwagize amateka nka yacu. Uburusiya bwatanze ibitambo byinshi kugira ngo bubohore isi, wikiza abanazi mu ntambara ya kabiri y'isi. Basogokuru b'Abanyafurika batwawe ku gahato kugira ngo bafashe Uburayi kwikiza abanazi. Ikindi duhuriyeho n'Uburusiya nuko turi abantu isi yibagiwe. Twaribagiranye cyane, haba mu bitabo by'amateka bandika ndetse no muri za filime bakina. Uruhare rw'Uburusiya muri ibyo bikorwa byo kubohora isi wikiza abanazi narwo rwaribagiranye. Uyu munsi turi hano ngo tuganire ku hazaza h'abaturage bacu. Turagira ngo tuganire ku hazaza hacu aho nta banyamahanga bazaba bakiza kwivanga mu mibereho yacu. Twebwe n'Uburusiya dufite icyifuzo kimwe kandi ndifuza ko ibi biganiro byadufasha kukigeraho. Abanyafurika b'urungano rwanjye bibaza ibibazo byinshi birimo uburyo Afurika ifite ubutunzi bungana uko bungana munsi y'ubutaka bwayo, ikagira ikirere cyiza, ikagira amazi menshi n'izuba, ariko Afurika uyu munsi ikaba ari umugabane ukennye ku rwego ukennyeho. Afurika ni umugabane ushonje cyane. Hanyuma byumvikana bite uburyo abakuru b'ibihugu byacu bazenguruka isi basabiriza? Ibi byose ni ibibazo twibaza ariko ntabwo tubibonera ibisubizo. Ubu rero dufite amahirwe yo kubaka imikoranire mishya. Urungano rwanjye kandi rwantumye kubabwira ko kubera ubukene rwisanga nta mahitamo rufite usibye kwambuka inyanja rugerageza kugera mu Burayi, rugashirira muri izo nyanja. Urungano rwanjye kandi rwantumye kubabwira ko mu gihe gito rutazongera kwambuka izo nyanja ngo rujye kuzigwamo, ahubwo ruzaza ku ngoro zanyu mwebwe abakuru b'ibihugu kuhashaka ibyo kurya. Iwacu muri Burkina Faso uyu munsi tumaze imyaka irenga 8 twibasiwe n'ubukoloni bushya bwa kinyamaswa, aho bashaka kudusubiza mu bucakara. Gusa ibi byatwigishije ikintu kimwe: umucakara udashobora kwigaragambya ntabwo akwiye kuririrwa. Kubera iyo mpamvu
abaturage ba Burkina Faso bo bafashe icyemezo cyo guhaguruka bakarwana. Biyemeje kurwanya abo baterabwoba baza biyambitse amasura y'abashaka kuduteza imbere. Aha Kapiteni Traore yasabye abakuru b'ibihugu bya Afurika guhaguruka bagakunda ibihugu byabo, bakarekeraho kujya babyina buri gihe uko bampatse ibihugu bateye indirimbo. Iki gihe yanashimye Perezida Vladimir Putin wari umaze kwemera ko agiye kohereza ibinyampeke muri Afurika. Ati nyakubahwa Perezida, tugushimiye ubuntu tugiriye, ariko ibi bikwiye no kuba ubutumwa ku bayobozi ba Afurika. Ubutaha ntabwo bakwiye kuzaza hano mu nama batasize ibyo kurya mu bihugu byabo. Ati twese tugomba gufatira urugero ku bakuru b'ibihugu bimwe na bimwe bya Afurika bashoboye kubaka imikoranire myiza n'ibihugu byiza, maze twese tukubaka ubushuti n'ubufatanye na leta y'Uburusiya. Mu by'ukuri ninde uzi aho uyu musirikare muto yiteguye kugarukira? Mwakoze kutwumva.